Hadin ka jing hapria ha keleng dibenta jong tany riboy ke belajar ha ke janmit jong ke sing thoding jong ke tayo balala kata ha ke arp sam tarik upnai rempang arjar arpar kibabun kilong ying kila julor bat mat ye ke jing na ke jing lengshop jong ki bor mariang bat kitin sop ying jong ki kila pelud da ke jing bom jong upria bajur kibabun ki shenong ki bahap apok omsning sian ardi blok kilamat ye gene ke jing du jong ki ying kisem kamtam kilong ying ki bejenjar ki ba omkot ke bor ban chana ya ki ying pakah Nagaliang jong Block Development Officer Komsning CNRD Block Uraja Brahma rengkat da kejing simkhia jong MLA kathan uba Jason Saukmi Maulong ha kasin babut kata ha kasin sajan yila hiar chakiti gishnong ki bamat ya kate kejing ngosi na kejing lengshop jong pria bat penmang no wood ya kejing erap ki bala penyo na ka Chief Minister Relief Fund yotu MLA jong Komsning constituency uba Jason Saukmi Maulong Namar kani kerja minen janmet tingaru ngadon hani apa umsting hi tinga sakihi dala dia ngi ihid bola dia de messenger kum tu ayo ya kren no iba video ya kendo no marmar hi kum tu ya penbat no kam ta haka juk opor namar men bangilet inspection haman kishnong namar kalamit plat kamur long namar kham sem jenja de nang step wa sutunar kolong ba naka block ajishim kha jong video mo ki GS ki bede in charge keleng ki circle ki lalaj hadu menta ke report bengiyo ki don kumba saus pak sau betul gi kum ong video ke do saus pak sau betul gi yeng kini ki circle ki babon ka bla ta kamtam kum ka sad nang step menang lawan na penlong meeting hangtai bangan yo ban pet benia dengan apa sing ki than yorong ya kendu kini rong basnong jo dole tet ngi la le ngado men step de step tu ngi don biang hangne ya penbej bat hakat juk opor ka jing yarap namar habangi song hangne ka jing yarap haman kishnong ka tongkam ka belajur mah ka belakam kia te ngala personally naduk mene ngawat video ngala ekran UCM napa kaliang jong UCM ul ai kata assurance makandon kata CM relief fund tingin penle ya kena hi marmar nasni mandehi na thaingin yo banyarap haman kisnong na thai by monday by afternoon anaslam du hadu ka por janbiat te ngasu tentu pai ba mah haba hakim kini ki por habangi dana ka kesan toh ngini long kita ki balong patient kandiat kajing yarap na kaliang jong na kum MLA na ka block ba na ka sarkar ngindon ka big ba ma suya sha kindat suya sha tang ini isngi na shimet kunta bat ngin persang ka bahatam bat ka assurance na kaliang jong ngin rung haman kisnong haba kedon kanong jing jola ngin yo ban yarap na mar ka thia kadam jong ki kala long ba disturb na susu kalong ba dik hado kata bar ngan ong pi ki ba ki ba ne ni don senda ba ti tang itahi kulai masin yo kubor aja no BR belum BR belum tu dan ba tiap ma belum itu masin yo kubor dah telefon ni bora ke GS ke full stop nombor no di yo kubor belum pun bayang ba asakta ba ni tu la long kamton le tulum dong bayang la pra la long film tu di pria de masin jagung tu ngilawang phone ni orang bos nongru yo dan kami men play ke relief camp menlek kumno te par dumpat dan ba por lali blai ro te dan ba pejba mo lali sa haying marjan untuk perlok sia masang senang te menim stepat ngi na keleng jonga por stop ngilari chofil ai kundu ro masnong yang senang boro tinggal ada beli serving tu te kum khasan senang apa mesti blok lah kita apa mesti konsumsi kum kalai senang te boro ke yeng kum tu ngi yo ada menta dang yo report idang dan kum saspok sapu yang tam te kamjor ba belong ko snong de yorong tam sadret te kum sadret bersat he long kum to sespak pasan yang adut ni khoi te kum tam dan record adu menta la poison ju khoi yang tam te kum jo hi jang kum yorong ru ndu khoi yang tam te pinpet kalong intensity belong jor pelak de yorong bat tam ini belong kum la kleu katin ru badai ba kena hi belong have change kan dia long measure damage tinggal apa report tu apa disi buat higher level dekat ba kloy naga keleng jungi ngala pentrekam tinggi ko ajing ngarap kloy tiba di sawi pat instruction ngala dap ai ya rombos nang bora di mana dan come and play ke relief camp immediately land play so that school building e bora dengan land requisition dan tarai pejba bom dan cakap sa telik sa tu building te marbam e mar e bring pinbian ka block kan